Jawai tusa kajam-jaman na makajina na sulivat. Saka tusa kajam-jaman orja sepui na kaino cemas. Imazai tua tau cikir ni maruku. Imazai tua tapuru katu sepaca kayan. Imazai tua tapuru katu dosa karam pacu curapuru katu ita karam. 马可福音14章12节到31节。Pai, majalu na zwa sanga-sangasa na adaw tua sikanan tua pang inika pinapi selat. Saka sisuluan uta tua iyu siki pa enet parisi tua linagara-gawan. Mano kibada te Yesu wazwa sara-sara jadi maju. Akimena semainu padire tua uri ca kaiven siki paan enet tua linagara gawan aya sumvarung ayain. Au ka uri senekau leti Yesu tua sara-sara jadi maju mandusa maya tusu ibu waiku sema inalan Yerusalem au ki izwa alaya nama si dirung ta papu zaluman uri kicat sebung danumum au kicuranu daya maju au nu dimalum nemu ituang tinumak ni maju uma ibu zwa tauki maya tusu ainu zwa uma uri ku kanan katua ku sara-sara kipa enet parisi tua linagara gawan ayati sinsi ayau au kimuna papatsuni ni maju tua zwa dale asa-asa kakaizwanan itua itevava uma nama pakakaizwazwanga pina dire dalu zwau padire danutin tuata kaiven ayain pai waika sema Yerusalem azwa mandusa sara-sarat au azwa pinatsunan mapasu swangata azwa sini aivu ni Yesu au padire anga tua uri siki paan enet parisi tua linagara gawan pai ka masure manga manci jeti Yesu katua zwa mantapuru katu mandosa au ka kemakananga maringuringud ibu ti Yesu amaya tutsu kuno ibu penas etan izwa ikanumun masjid la ori paberi danuaken kiringuringul danuaken tutsu aya kemasizwanga saicua kini meneman nua sara-sarat sa kibada-bada anga daya maju cara masjid-sidilan emazala tiaken ayaya temavara daya maju ti Yesu mavanazwa kisah selang-selang dan wakena jemius pasa demupuri masjidil danumun mantapuru katu mandosa diaken namasa nala kenua sau-sau uri serapa yaken sa ke patsa ya namanya tua sinivetsik itu sisiu lakwa ayanga azwa sau-sawa uri pavri dan waken anamasan ala kenua sau-sau uri serapa ya rawa seti maju tamangwa akana inika sini poala keti maju ayang pai kemakananga tia maju mala peti Yesu toa pang sa karavan sema parawa setua semas sana patsebi-sebi sa pawayan daya maju sa
ibu arapu kanu acu mavana ku kinacawa-cawan ayah au marapanan uta tua kupu sa karva tua semasa pabayan taya maju au temekeranga tia maju mapolat au ibu ti Yesu aicu mavana ku jamu sini ipukulang tua sini paeces nua cemas katua cau-cau au aicu aku jamu uri sarses masa turuvua cau-cau kuno ivawa penas etan ini kakena uri temekerangata mumal tua atim noa budu pace tua zua adau uriku sitekeran tua bakwana atim noa budu itua pinalavakan noa semas ayah pai semenai anan jamaju tua senai ta semas sana wai ka pasa gadu i pukalanan pai ibu ti Yesu tua zua sara-sara da maya tutsu uri beremlak kemun mapolat ayah tua maya tutsu zua bini cikani tua sisyu turiku ecin azwa ro pa uji tua iu au ki sebu isi anga marka iu inaya lakwa no pina pervalu tangakan kikena taisanga tanumun jimalung i karilaya ayah mano temvrati pitiru kumali mermelakasa sesat saja tanusuna zuma mapolat ini kakena uri sesat saja pace parauraut ayah mano ibu ti Yesu te pitiru kusu ivawa penas ecan tisun tutsua adau tusa bengi kisun semantiru mima warawan tanwakan pasusanga setua kuka tua sipasa musal ayain lakwa tipitiru masih picurangata ibu kumali ta sepakian akan tanusun macai ini kakena uri mimau rawan angata tanusun ayah au azwa zuma uta mayata zua ibu mapolat aicu kainwa semas satu cuaca jam-jaman asini pupatarwan tanujem 逾越节与舍利圣餐日逾越节与舍利圣餐日在这黑暗的一天耶稣面对的不仅是外在胁迫还有门徒的背弃12门徒之一的犹大早在晚餐之前就去见祭司长要把耶稣卖给他们至于彼得也即将在自己信誓旦旦的保证中跌倒失败尽管彼得向来很有自信也再三对耶稣保证说即使别人都离弃你我也不离弃你但是耶稣早已遇见门徒的背弃他对彼得说我实在告诉你今夜鸡叫2遍以前你会3次不认我这个预言果然成真彼得在最后关头还是背弃不认主人总是得时时刻刻面对自己的软弱作为使徒的彼此是如此我们更是如此今天的经文提醒我们不论我们跟随耶稣多少年或自认是够格的门徒我们仍然需要主耶稣的恩典
很宝血的救赎。Sina tu chua ka jam-jaman apa juga tanuti. Tu chua sina apurua kainua sama imazai tua. Dusapuru katu sepaca karam, pacu dusapuru katu 5 karam. Au ivu ti Yesu ai chumavana ku jamu. Sini pukilang tua sini paeces noa sama katoa chau. Au ai chua ku jamu uri sarse masa turuvo chau. Kuno aiva wa penas ecang. Ini kakena uri temeker angata muma letua atim noa bodu. Apa tua zua adau uri ku sitekeran tua bakwana atim noa bodu. Itu pinalavakan noa cemas. Ayah aicu kai noa cemas. Saat tu sini pada jeka tanutin Pak Uri dangata. Jadi cara sesemuncin tuata remelakan. Cara sesemuncin tuata parutan. Si cesangasan. Si tujuan. Tara nama tu suci sakamaya. Auri pasar remelaketin. Pasar parutetin. Lakwa latina na kipa tamana pada zakata no semas. Leka cina na mamote pitiru. Pena oridan ika kedauri mimauravan ya. Lakwan sevonga tua siserapai. Tua kipaura. Ijoanga mimauravan ini angaka kipacanusung. Ayaya pada zaka tu saka zaman-zaman. Latina na kijajaran sakamaya tua semas. Auri nama kacina kemauka wa pororo tua kate pisuran no semas. Apa seiling no semas. Aya kena pau pisu ratisu na tiaken. Satu sini pakin menam dan ken 每次领受圣餐时，我是否明白圣餐的真正意义？是那样将军tu soka zaman-zaman atina na kigalo kinunam ayakana pasamarao tanujem saka kainuri。亲爱的主耶稣，你为我舍身流血，赎了我的罪，我却时常软弱背弃你，不敢在人面前认你为主，实在不配领受你的恩典。求你借着圣灵感化我，让我知道如何尽心爱你，敬畏你，归荣耀于你。奉你的圣名祈求，阿们。Mali tu chua ka jam-jaman. Nama kaji na misasalang kilaro ito amak to kaino at samas asini pajajaka tanutin. La tapi na sa tapa suswin sa kana tapo pitsuritin anak ipaparang ato at samas sa paroraut ayakana papupitsur at iso na tiyakan sa kamali-mali na tinana suliva tu chua tiyakan ni adavam taja 平安